ابن عربي بقولتنا كدين محيدين عربي رامانوري كي اندلسي زانيار و صوفية شيخي وي ايكيم لغور قولتنا جنك بويا ابن رشد ناسكرية و ابن رشد بويا حيران جيريتياوي ابن عربي دركتية گر و گشتن دور و درش بطيبتي كتابن ويين بناوي فتوحات و فسوس geleki tenen asin. Lezmani wan kitaban hebekî tevlîhe ve û têgihiştina wan jî zehmet e. Ji gotineka wî meriv pê derdixe ku ew jî bi vê yekê dizane. Di vî warî de wiha gotiye. Mirovên ku dernekevin meqamê me bila kitêbên me nexwînin. Di kitêbên xwe de aglebî cî daye felsefeyê. Ramana wahdetî vücudê ango em bibêjin yekîtiya heyînê parastiye.